балдар, баарыбыз адабий окуу китеп-дептерибизди алып, сабакка көңүл коюп отурабыз. Карагачы балдар, бул койнектин маанайы аябай чөгүнкү экен. Келгиле анын маанайын көтөрүү үчүн баарыбыз жылмаябыз. Бизди көргөн койнекти карагачы маанайы көтөрүлүп калды. Эгер силер дагы да катуураак жылмайсаңар, мынакей карагыла коёндун маанайы кандай көтөрүлдү. Мына балдар, силер да ушундай маанайда дайыма досторуңар менен сүйлөшүп жүргүлө, досторуңардын маанайын ушундай кылып көтөрүп тургула, балдар. Азаматсыңар, келгиле анда өтүлгөн теманы кайталап алабыз. Жеңиш майрамы кайсы күнү белгиленет эле балдар? Азаматсыңар, 9 майда белгиленет экен, Чоң атанын көкүрөгүндөгү орден медалдар кайсы эмгек үчүн берилген деп ойлойсуңар? Ойлонуп көрөлүчү балдар. Эң сонун улуу ата мекендик согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн экен, Азаматсыңар. Эми бүгүнкү биздин темабыз чептен эрдин күчү бек. Келгиле сабактын максаты менен таанышып алайлы. Жомокту угабыз, маанисин түшүнөбүз. Анан ушул жомоктон алган билимдерибизди турмушта пайдаланат экенбиз. Ой жүгүртүүңөр, кабыл алууңар, эске сактооңор өнүгөт экен. Мекенди сүйүүгө, эр жүрөк болууга тарбияланат экенсиңер балдар. Келгиле анда азыр сонун ушул жомокту угалы, Сүйлөй турган. Bir zamanda el var eken, özünçe erkin, yaşap turgan. Bağında bulbul sayrap, gül jadırap, başkaça sonun жерди meken kılgan. Avcılı güçtü joğulur kaptap girip, talağına salat eken mülkün malın. Oyrondop eşen kımbat ordulardı, olculup alıp ketip suluğların. Korduğu düşmanlardın canga batıp, bir günü gengeşüğü el çoğuldu. Bardık güç, bardık mülkün sarıp kılıp, joğu ötküs bekem çepti kurmak boldu. Aylantıp, gen ülkösün duval kurup girişti, emgegine gün ötkörmey. Götürüp bay duvalın gelgen gezde, kayradan kulap düşet jar göçkündey. Kalın jurt kaygılandı, kansıradı. Katardap götür albay bay duvaldı. Sebebin bulukmuştun kim tabat dep, ırçılar jar çakırdı, güğe saldı. Bir ayttı, asıl taştan koygun dedi. Bir ayttı, ak boz bir soygun dedi. Asıl taş altın menen koysa dağı, toktoboy duval göçüp kulay verdi. Tartıştı, kapalanıp kal uvara, oylanıp tavalbadı gövlama. Men çeçem bul tüyündü dep süylödü, jalan but, aksakaldı bir kariya. Kariya 90 yaşka gelgen eken. Kıdırıp büt düğününü görgön eken. Aklı almas menen bolotton kurç, alıskı bir acayip jirden eken. Kaçankı çeçilmegen sırdıuğa, kalayık jabılışıp kulak türdü. Sakalın on kol menen sılap alıp salmaktı. Korgoşunday sözgö girdi. Kalp bolboy kariyandın aytkan gibi, kalayık aklıma gönsöň dedi. Tük köçpeyt bul duvalın kılım boyu, tülüley bir kişini gömsöň dedi. Başka söz aytkanı jok. Basıp gitti. Kariya kayırdaşıp kolun bulgap, kanday dep iki jolu surabastan başların jerge saldı, el tunçurap. Kaysıl er bul kızmatka çıgar eken, bul duval er kanına kumar eken. Devirdap bir tobırçı el daylanıp gün boyu jar çakırdı eçen eçen. Biri da men çıgam dep söz katbastan mostoyup karap turdu duduktanıp. Obdulup 13 yaşar bir jetimçe süylödü, jaman tonun çeçip salıp.
Şaşkan boydan geldim dedi. Men dayar, tezden gana gömgün dedi. Armanım düğünüde hiç kalbayt bo. Yarasam gereğine eldin dedi. Yaş bala Bayduvalga barıp durdu. Köpçülük gürök menen çaştı, kumdu. Angıça alsıragan jalbarınkı bozdoğun mın kaygılı ünü buldu. Bir karan şaşıp çurkap geleteken, bul karan jaş balanın enesi eken, atadan jetim kalgan жалгыз uğulun alpeştep aynegim dep erkeletken. Kulunum kucaktayın mında gelçi, kuratpa karganda apakengdi, gömbögün жалгызымды gömbögün dep gözünen jaş kuyulup iylap geldi. İylabay göz yaşındı tıygın ene, ırayım jetimine kılgın ene, canından artık görgen tuğan elden жалгызың jarap jatat geregine. Uğulundan uvay göröm dep tilenip, uşunday iş karnadın, bakmadın mı? Erketay, elin üçün kurman bol dep hiç kaçan unutpayımın aytkanыңды. Enesi elge karap söz başladı. Manisin baykap durup aytkan gepti. Ata jurt kızmatına candı verip aylanam. Ak sütümdü aktap gettim. Жалбарды, жалгызына беттен öptü. Ağırçıdı, jaşka tolgon iki gözdü. Koluna kürek alıp kayrat menen gömüge balasına kumdu septi. Mineke, bul kılganın adamçılık. Yüreğin akak bermet taştan tuluk. Ötebey kalayıktın bir kızmatın, Cürbeymin celbetinde adamsınıp. Koştoşup, öpüşüştü. Ene baba, kayratı, bu lökönün taşkan darya. Kum tolup alkımına gelgen gezde, şüp etip jetip geldi da karya. Gömbögün, bul balanı, açkın, dedi. Çep kurbay, üyüne kaytkın, dedi. Götürbe, çep korgondun gereği yok. Korduka, mınday baldar, berbey deldi. Girişse kimde bolsa çep turguzat. Çep ılay, kaptap girse düşman buzat. Baldarın bağır uşunday özüp dursa, bağıntıp bul yürektü kim korkutat. Çerdi jaz, tepkin şapar, kurgun sayran, çep çok dep kaygı tartıp kamsanava. Kanday joğu basıp girip baş iğdirmek, turganda mınday ene, mınday bala. Мынакей балдар жомокту да көрүп алдык. Аябай сонун жомок экен. Силерге да жактуу балдар. Эң сонун кырала чыкканда гана баатыр, эр жүрөк бала экен, Силер да ушул баладай болгуңар келеби? Азаматсыңар балдар. Эми балдар, силерге суроо. Душмандан коргонуу үчүн дуалдан чеп куруп жаткан элге карыя эмне деп кеңеш айтты? Ойлонолучу балдар. Эмне деп кеңеш айтты эле? Бир тирүү кишини көмбөсөңөр, дуалыңар көчө берет, дейт. Азаматтар. Кийинки суроо. Эне сүтүн актоо жөнүндө эр жүрөк бала эмне деди? Балдар, баланын сөзүн эстегилечи, эмне деди эле? Эненин сүтүн актоо боюнча мени эл үчүн төрөдүм, элдин керегине жара дебедиң беле? Мен ансыз ак сүтүңдү актай албаймын, дейт экен, балдар. Азаматтар, кийинки суроо. Карыя адамдын кайра келип айткан сөзү силерге кандай таасир калтырды? Карыя адам кайра келип эмне деди эле? Бая баланы көмүп башташканда. Токтогула, бу баланы көмбөгүлө. Эл үчүн жанын берүүгө даяр ушундай эр жүрөк уулдарыңар, акылман инилер болсо, ылайдан курулган чептин кереги эмне?
А көрөкчө балдарыңарды ушундай тарбиялап, той кылып, жыргап жашай бергиле деген экен, балдар. Эми ушул айткан сөзү кандай таасир калтырды силерге? Чын эле эгерде эл ичинде ушундай баатыр, ээр жүрөк балдары болсо, демек чеп куруунун кайрыжети жок экен, Түшүндүңөр балдар? Чын эле элди ким коргойт? Жоокерби же дубалбы? Дубалды канча жолу танкалар менен аттырып жарып өтүп кетишти, душмандары. Эгерде элде ушундай ээр жүрөк жоокерлер бар болсо, демек жоокерлер коргойт экен, элди. Мынакей биз бул жомоктон өзүбүзгө сабак алып, дайыма ээр жүрөк болуп, элибизди, жерибизди, мекенибизди коргоого дайыма даяр болушубуз керек экен, ал сыздарга жардам берип, балдар, ата энелерибизди сыйлап, энебиздин ак сүтүн актоого дайыма аракет кылышыбыз керек экен. Бул жомоктун мааниси баарыңарга түшүнүктүү болдубу, балдар? Азаматсың. Эми балдар, китебибиздин 152 бетинде жоокер ыры турат. Бай Чежикей журналынан алынган экен. Бул ырдын музыкасы да бар, обону дагы. Элимдин бейпилдигин намыска бек сактаймын. Энеке ак сүтүңдү эл коргоп мен актаймын. Эр жигит эл четинде, азамат жоо бетинде, артымда кыргыз элим, ар дайым сезимимде. Бул ырды жаттап, обону менен дайыма ырдап жүргүлө. Силерге тапшырма ушул ыр. Жана бул жомоктогу баягы баатыр балага кластер түзүп койгула, балдар. Кластер түзгөндү билебизби баарыбыз? Билебиз, азаматтар. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.